Ampure puniki lanturan di tiang malih riantukan koneksi sinyal saringan becik. Wargane nyansan gedeg di umahe totonan kadena ngesuung tusing tepukine ada jelema nang aukut munyi kasar nyansan ngeliunang ane kedingehan oleh koping nih wayandane tusing buin iya ningah tutur ayu ditu apa buin tutur pedande cara ane dingeh ditipini sebilang semengan tengai lan sanje nanging kalangane ditu jegbek ban pisuhan lan temahan kadirase kayang sanggahne jani sube ugange sube tusing ada ane nyidang nyepatin rangsukin kale cara raksasa umahne sube tusing megobe umah sambat acepok mekejang benyah uog iya sube tusing ada dini kurenane pianakne tusing ada mirip sube melaip arah tusing nyidang ngempahang gedeg basang ne teken wayandane lan kule wargane totonan lantas kalap anjot umahne tunjel ada kanti ada ane masise wayandane ngejer munyin wargane totonan anjut tunjel ngaenang bulun cikut ni jering takutan kadi-kadi awak ni kerasa kambang tusing merasa apa peluh ni nyerecek angkihane noh sagetan bon bensin bon lengis gas mengadukan nebek cunguh nih di paon nih di kamar nih tembok nih rap umah nih sube belus kesiram bensin wargane mesurya setondene umah nih ancungine api ngabar-abar kadilahar gunung agungi gede pesan wargane mesurya mekoplokan nemah asanin jani ne sube karman cai ni cai lakar cara cicing berung jani tusing ngelah umah kelangan umah
hidup cai ini tusing lakar tenang. Kije cai melaib tusing lakar selamat, pasti lakar tepuk, lakar mepaid di jalan desa ini. Mayat cai ini lakar menggantung di malun kantor desa ini. Cai sube tusing lah apa antiang dogen awak cai ini ane metunyel cara kini. Api nih nyansan ngedenang ngabar-abar nilap mekejame wayan dana enu ngepil di bedan pemubuk umah nih. Nengklep nelekep awak nih kerasa kebus ada kena mekecos ngecosin api lantas melaip. Cara Hanuman duga setunjele di alengke mekecos kena nih memunyi gitu. Sertifikat tanahe gemele wayan danem mekecos. Munyin wargane metuus. Jo kepung matiang. Inggih. Kadiasa punike Presiden Titiang Masatwe tawing wacen satu cendet kekawian Iputu Supartike ampur ping banget majang ring nyatu dedane yadien pemilet pemekas ring semeton sawitre sane nonton riantukan siaran langsung Inunian ke bande antuk sinyal sane nenten becik. Mogi-mogi katu dedane pamiarsa sareng sami presiden ngingkupang dados asikis satu cendet punike semalihe janten sampun wenten tate base tawi semite saking titiang sane nenten manut terus jerone pekayunan titiang lungsur agung rene pangampure. Malih pisan sedurung untatin titiang siaran langsung puniki titiang matur sukseme majang ring para sawitre sane sampun arse ledang nonton ring sejeroning titiang wajan satu puniki. Mogi-mogi wenten pikenoh nyani. Untatin titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.